Dobro rani, dobrodošli. Moje ime je Širo i evo nas ponovo u Samoros 3. Tu smo zadnji put stali i pored ovog čudnog lika ovdje. Tako da idemo vidjeti što on traži od nas. Ajde, šta hoćeš? Da vidimo. Sjeda se kod njega. Cvijeće raste. Da, skoro se te razumijem. Šta? Šta? Zašto se ustao? Aaaa. Ajde, uzet ću malo. Šta je ovo? I te ptice opet, joj. Hoće da mu donesem neki cvijet ili... Okej. Okej, pa onda idemo na to. Što se dešava? Ne znam što će mi ovo. Mogu tebi dati ovo? Okej, ti mi to neću vidjeti. Onda idemo desno. Još uvijek nisam išao desno, pa tako da idemo vidjeti čega ima. Ovo je zako krokodil. Mogu ići dole niz ovo? A, mogu. To je teško saznam gdje se treba ići. Može ovdje. Sad smo ovdje na drugoj strani. Se može opet desno. Ok, opet idemo kroz ovaj tunel. I di smo sad završili. Tu ima previše stvari. A, vidim da će ovo otvara... I da otvara ove kao... tunele neke. Možda ovo? A, dobili smo put. A, vidim, sad možemo baciti kao... To će sad loći. Ili je ovdje, ili je ovdje. Ok, otišlo ovdje. Di sve? Možda bacimo kroz plavi? Da, tu se ne rješava. Ok, da moram proći kroz sve tri boje. Mislim da smo nešto napravili. Ok, da. To je prvi onda. I što on se napravio? Ok, dobili smo achievement. Da imamo šta je to. Ok, pjesma opet da. Sad. Treba doći još do ova dva. Možda ovako. I staviti kroz zeleni. Ok, nadam se da će ovo uspjeti, zato što inače više ne znam. Dok isprobao sam sve. To, konačno. Tak, 10 pokušaja mi trebalo. Nadam se da će se ovo isplatiti. Ok, šta sad? Ovo je zavrtio ovo. A, sad možemo ovdje otići. Vidim. Gdje će nas to odvesti?
A, kod ovog. Okej, ne znam što ću treba napraviti, tako da idemo lijevo. Možda još ništa ne trebamo ovdje napraviti. Da ima što je ovo. Ček, šta? A, moram si ovdje otvoriti put. Ne znam ako... Iskreno nemam pojma više što radim. Fakat smo uspjeli, šta? Okej. Okej, taj je sad uspio izaći van. Sad moram izaći van ili šta ne? Okej, ništa, idemo van. Okej, idemo sad tamo nazad. Okej, dobili smo sad ovo. I papagaj opet pojeo. Šta? Papagaj je umro, okej. Ili sam zaspao. Dobili smo opet ovo nešto. To jest ovu pjesmu smo dobili ponovo. Okej, sad kad spava, jel možemo dobiti ovaj nazad? Okej, a možemo sad dobiti ovo nazad? Okej, dobili smo ovo. Sad, mislim da ovo moramo odnijeti onom liku tam nazad. On mi ne želi ovo uzeti, ne znam zašto. Možda ovo moramo ovdje posaditi. Da, logično, to može. Ej, dobili smo ovo. Ne znam kakav, ali dobili smo nekak. Tu sam isto previše vremena potrošio. 15 minuta sam sa njim cvijeće. Okej, i sad zadovoljan. Okej, uzmi ovo. Okej, uzeo to. Konačno. I sad zadovoljan. Okej, dobili smo ovo, nisam ni vidio. Moram ovo ovdje staviti. Sad smo zavoli ovo. Što će to se napraviti? Samo možemo otputovati dalje. I još uvijek imamo ovaj luk ili što god to je već. To sad za ovaj planet. Okej, sad možemo ići na ovaj planet. Ovaj planet je zanimljivo. Zako Mars onak. Mislim po boji. Okej, šta je ovo?
Imovićeg ima desno. Ovo je stvarno zanimljivo. Ali ovdje ću ostaviti epizodu. Znači hvala na gledanju i vidimo se u drugoj epizodi. Bok.